Салам достор, бүгін 10 май 2025 жыл Базар Шоу каналы Ақчигит Ақылбеков. Бұл видеода Портер 1, Портер 2-лерді көріп өспірім. Каналға қаттақ лайк басып қолы, Базар Шоу каналы сөз лайк басып қолы. Көптер сұрап тұр бұдақ видеода Портер 1-ді тартшы деп. Портер 1, Базар ойыншы бұяқтан 2-ле Портер 1 көрдім. Портер 1, 2004, басы 900 000 сом. Мотор коробка ровно дейді, механика. Борттың авалы ұшмай сәсән. Двухскатный екен бұл. Басы 900 000 сом. Каналға қатталып сөз лайк басып болды. Андай бір жаш хабар бар. Сер үшін қандай, бірақ мен үшін аябай жаш хабар. Біздің канал уже монетизацияға қосылып, ақша тауып башлады. Бұл жиынтыққа мен 20 апрельде жеткем. 20 апрельде баштағам, бүгін 10 май. Дағы бір Портер 1. Бұл аябай арзан екен, тегіден қарағанда. 770 000 сом, 2001, 2.6 механика, отличное состояние. Бұл да двухскатный. Каналға қаттап қола, біз уже 2000-ге жақындап қалдық. Бұйырса 1800 қаттауыш oldu. Деймін Портер 2-лерде башлайыз. Портер 2, 14 800 $. Объем 2.5, расход 9-10. Түмені сәстәңіз әйбай жақшы екен, жалтырап тұрады. Кореядан жаң келген оқшайды. Дөңгөлектен бері жалтырап. Двухскатный екен бұл да. Негізі Портерлер көбінше двухскатный болды оқшайды. Biraz жұмысты көп қойған Портер. Көп жұмыстарды қылып, башынан көп нәрсе өткен Портер двухскатный. Ушыға жараша бастыры арзан башы, қазір көрөз. Коробкасы автомат екен, айта кетейін. Портер 2. 830 000 сом. Свежий перегон из Кореи дейді. Жылы 2015. 830 000 сомға Портер 2. Ушын алған жақшы, 900 000 сомға тияқтағы ең бірінші Портер 1-ді алған жақшы. Портер 2 самосвал дейді бұл. $800 000 сом, негізі Портерлердің арзанды тапса болды екен базардан. Керек адамдар жөніне басын қымбат қойып оқшайды. Анткені бұл 800 000, аттеге Портер 1 900 000 сом болды. Борттың ішін көрілер, савалда маған көрінбейлі бірақ. Двухскатный бұл да. Портерлер арзандап қалған бі білбейм. Дағы бір Портер 2. 06 регионда. Бұл дағы двухскатный. Кожаный салон, коробка, механика. Состояниясы аябай жақсы, үстінде дағы мұндай бар екен. $12 500. Жылы 2018, механика, расход 10 дейді. Свежий перегон, родной окрас. Көрілі, чалыла, ойланып көрілі. Портер бұл холодильник оқшайды. Оға холодильник екен. 2018. Басы $12 700. Портер холодильник іздегендері бару. Кейінгі Портер 2. $13 500 без вложения.
2019-2020 газ аркан богатый комплектация. Бишкектин учетунда двускатный. Bunun içinde dattарды көрүнбөйт. Biraz башталып кетиптир. Kia Bongo. Бул жерлерде дагы Porter экилер бар. 284 миң 2020-2025 объем. Баасы $13.600. $13.600. Ушунун жанында эле дагы бир Porter 2. 2019 $13.300. Бул жок, бул $12.300. Коробкасы автомат экен. Porter 2, Hyundai Porter 2. Дагы бир Porter 2. Жылы 2018, объем 2.5, $11.800. Есть вариант на обмен дейт. Азыр үчөөнүн тең атын көрөбүз. Чоң. Bunun üstünde momday barken бул эмнени түшүндүрөт, кандай болуп калат же бул жөнүндө козугучу билгендер болсо жазып коелу, биз дагы биле алалы. Мына жанакы 3 Porter'дын артында көрүнүшү. 3 тең двускатный экен. Дагы бир Porter 2. $11.500 2017 механика. Тетиги жердеги музыкалар болуп атат. Ал жакка жакын жолобойбуз. Бияктарда. Сасаңыз аябай жакшы Porter 2 келиптир. Азыр могу экөөнүн тең алдынан тартып беребиз. Двускатный. Коробка автомат. Баасы $11.999 автомат. 2018 2.5 объем. 73 миң пробег. Экинчиси. Мунун деле баасы ошондой. Бул 131 миң пробег экен. Объем 2.5 дизель 2018 автомат экен бул да. Porter 2 gaz. $18.800. Жылы 2019, объем 2.5, $13.300. Двускатный, коробкасы механика, борттун ичинде сесенеде. Каналга каттап лайк басканды унутпагыла, силер менен сөз. Силерге дагы буюрса көптөгөн видеолор чыгарып берем. Андыктан каналга каттап лайк басып коелу. Бүгүн 10 май 2025 жыл. Эми тетиги жерге өтөйүн. Бул жердеги да Porter'лерди көргөзүп берейин. Анткени базарды арлап тартканда азандар да чыгып калышы мүмкүн. Мунун баасы $12.600. В отличном состоянии, автомат, объем 2.5, жылы 2019. Үстүндө момдай дагы багаж бар экен. Кожаный салон, коробкасы автомат. Сизге көрүнүп атабы жокпу билбейм, бирок коробкасы автомат экен. Двускатный. Борттун состояниясы ушундай, ичи мага көрүнбөй эле. Андан кийинки Porter 2. Негизи бүгүн базарга Porter'лер көбүрөөк чыгыптыр. $11.800. 1-2 тонна дейт, ошо көтөргөн вес окшойт да. Ушунча көтөрөт деген. Объем 2.5, жылы 2018. Пробег 170 миң. Kia Bongo. Hyundai Porter 2. Состояниясы бираз анча эмес. $10.600. Свежий пригон. Жылы 2018, объем 2.5, автомат. Двускатный.
Дагы бир Porter Motors, Porter Motors, ой, Kia Motors. Негизи көпчүлүк анан ушундай адашып каласың эле бөлө киши. Коробкасы автомат, механика. 11.800 доллар. Жылы 2019, объем 2.5, механика. 151.000 пробег. Андан кийинки Porter 2, Нурбек деген бишники экен. Жылы 2019, дизель, объем 2.5, 2019. Бул деле ошонука окшойт. 2019, 2.5 дизель. Porter 2. Каналга каттап лайк баскыла. Бүгүн 10 май 2025 жыл. Дув скатный бул дагы. Ушу менен видеону жыйынтыктайбыз уже. Анткени Porter'ler деле калбай калды. Бул башкача Porter экен. Борту аябай эле кыска. Односкатный. 2 метр. Односкатный. Узундугу 2 метр. Бирок 2 метр болгону менен артында дагы кабинасы бар экен. Отурганы. Bongo дейт. Bongo 2 4 ВД дейт го. Коробкасы механика, объем 2.9, 2007, пробег 200.000, баасы 8.500 доллар. Арзан экен, 8.500 доллар. Эмнеге ушуну арзан деп айтып атат десеңер, мына салыштырып көрөлү, ушуга эле окшош. Мунун баасы 9.900 доллар. Бул деле негизи арзан экен, муну көрөлү. Мына 13.000 доллар. Негизи көп адамдар баасын ушундайда коюшат. Бирок арасынан издеп арзандарды тапса болот. Эгерде Porter алам десеңер, сөзсүз түрдө базарды бир сыра айланып кыдырып баарын көрүп чыккыла, анткени арасында ушундай арзандар да чыгып калат. Ошо каналга каттап лайк баскыла. Бүгүн 10 апрель 2025 жыл. Тиги каналга спринтерлерди тарттым, кирип көрсөөр болот. Жалпысынан ушундай да болчу.